mili bichar masalu gaji tui hi thumna shaching ejang tui ka thermaning mane iwi video kai khlila mi kai khana mili bichar masalu da comment ga sa chang ba pame iwi video hi ka chung jana very shui doctrinally relate ka sa video ne ina mamang hapta khani ki thumi mamang lila ina video Catholic pasina Mary Lee Khokrum mi sayang sawi maram li video sheme jilila mi kai khana mili bichar masalo daily comment ga sa jang ba pame ina khrelila sabat li relate ka sa video sheme viewers ping kai khana ji miyang rang sa ga ji yang milo kala ji wi video jilila kai khana mili bichar masalo da comment sai jimang mani ni wi video ka dai ping nila mili bichar masalo da comment ga sa tui hi sambang jinge mili bichar ga sa hi bible na mamyam la kala mili bichar ga sa hi moraila ka ji ba hi aju video hi li matai la kainin muchuk rum ngai ji sa no itumna bible li khyang dam jitran Proverbs 3 chapter 27 verse 5 li nga thumda legi shilia phongda khamjin phame kaji ba bai thumna achinak li le shi ji khaba ana khayona dam jitran ithum ga sain ma pamaila khai thumna hang khamjin ji dargar sai gi ni ithum ni hang majin lo ji ni Proverbs 3 chapter 31 verse 9 li na khamor makada khamashungai na bichar salu ji ithum li bichar masalo ma ji ne ka khamashungai na bichar salo jai dale khayon ji ga thedam chan ithum ya khamor hi maka laga matui shok lo ka ji ne wa 1 Corinthians we chapter 5 verse 12 ji li lakhyang dam chan Paul ne ta thai dale jang khikhala jila ayarli khalai bingdi ina bichar sa khwai malai mana varena bichar sar kha alungli khalai bingdi na thumna bichar masangi mala gijinwa Paul na hang dakhle ba wa message ka sangami bing kaji ba tum thadi Hindu Muslim bing mete meyang bing hi bing li thumna bichar sa khwai malai mane kha iya sit ka sang naw ne iya Jisu Christ li sit ka sang ali thi shura mi ne giji bing li ba ithum bichar sang yi kaji hi Paul na la hang dakhle wa idumna John we chapter 7 verse 24 likhya dam stran zakmaya na bichar masalu kha khamashungai na bichar salu jai dakhle inda bi Jisu na hang duini hi idumna hi context pa kya dam stran Jisu lila mi ge chung na bichar sa jino kai na ai phai ji kai na ai pham ne ji jang ji da bichar ga sa dam ji li ji context li Jisu Christ na han ga kana wa mashung da bichar salo jino wa na ji li khamashung ai na bichar salo jino chakmai yang ge bichar masala ana ji li bichar masalo dai thumli mahangai mani mili bichar masalo ji tu hi matai la kana ge join rak le ji kha bai thumne Matthew chapter 7 we verse 1 join khara no kha pro Jisu Christ na jiwi Matthew chapter 7 we verse 1 jili mili bichar masalo ge ji we context it in pa khen dam ari hang da khale haw phok we tu khani thum ji mang yang kha bai thum mili bichar masatha thalo ge ji da da khu yaw ra kha e thum na context pa khen dam chan Jisu Christ na jili hang da khale ka pa ji ba kala jili hang da khale ji ki ba le hang le ji ka ba pha khre ka bing pha ka khning a bing jili ana hang sa sai wo verse you aching ji thum na pata shum ka Matthew chapter 7 ji verse ka phanga ba ji verse 5 ji li kira da ka biya da khale hypocrites first remove the plank from your own eye and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye jai da khale no hang da khale ba wa pha khning a bing dang na thumi amikli jang da khale thingum ba ji khishok re fulo chi thilin na no wi achina ji bichar sagi dana nam thing ri kana thayawra gaji hangai da khale ni ji Jisu ne thumni bichar ma sa tha thalo da khang ba mning ne kha bichar sagi je kha wa first din na mashung re hai fulo ji ni wa hang da khale ba ba ina ka sa ochi mili masalo da hang thau jat jang chia sa khning ba da khaila I wa li la ga mili mali lo da hang thau jat I wa ka pik la ga mili mak pik lo da hang thau jat ji di Jisu Christ na ka hang sa sa yo context li khyang tam san Jisu Christ na bichar masa tha thalo da ka hang ba maning mane kha bichar sa ge ji ka masung da bichar salo ridana masung khu hai fulo ji sa ni wa ji maning la Jisu Christ na hili Matthew chapter 7 we verse 1 hili bichar masalo da hange jai ko chiwa athang John we chapter 27 we John chapter 7 we verse 24 li
ana bichar salu da hangai da kli jena kido tui khini hi contradict saw gi la chi shu la akhlata contradict ka sang sa hore kha itumna khayang context si khenga tam ji tran an hang da khle khla chi pha kha khning a bing sa khare ga bing ni ga hang sa sai bichar ma sa ta thalo ga ji maning mane hang se je kha wa jishu christala mi gi chung khli bichar sai itumna bible khyang tam san Matthew chapter 23 ji li yang na verse 15 verse 16 verse 17 verse 27 verse 33 pa ying lo chi pa khyang tam chan jishu na mi ping li pha ka khning a mi o mi khang a be wa mi blind guides the lang yang english ne mi pe wa ga than da khlai bing o mang khamu mi de la mi li hangi kala o pharu nong ra ping ka ji tui hi ka chung ga chang la ga na mi li bichar sa da khlai no itumna John the Baptist anala itumna Matthew chapter 3 kala Luke chapter 3 ji khayang adam chan mi pingli bichar sai wo anala ji mi kai khli ba brood of vipers the english ne ja o phru nong ra ping the kakhar jena kido khashina khlo ga pingli nathumna khashina lok tak lai ji chi tha da henda nathumni lok joini henda khashina ji malokalo makhuyelo the bichar ga sa kala sipai pingli nathum ji da mili me samajit pa phalo ga dia the bichar ga sa chung chang ba me Paul hila apostle Paul hila mi ga chung khli ituna new testament ni khang tam san bichar sai ituna kido 2 Timothy chapter 4 verse 10 jili khang tam san ana Demas ko ho mera pahli ana bichar sai kala 2 Timothy chapter 2 verse 17 jili khang tam san ana Hymenaeus na Philetus li ana bichar sai 1 Timothy chapter 1 ni lana Alexander ko mi pahli lana bichar sai chitha da Paul hangsi ji ko mi chung li bichar sai ili mi kai khna chon thungwi video jili da comment sai mi ka taiwi dharmali bichar masalu ji tu him sunglakla mi ka taiwi dharmali bichar masalu ji mi ka taiwi sit ka sangli bichar masalu ji to thai kha wa ithum khi evangelize la sa mi pingli khi rawi pau phala khi hasoksa evangelism ja mangla ga phawi ot sakilo ithum totally samausu yu mi li bichar masalo je ga no ujing were no dharma hing were no chatak le songfu hing were de le thum khi hangsa ura jiwa chena awi comment jila mam shungmra da kuije ikazan khat we thum bible li khang dam jani ba Ephesians chapter 5 verse 11 jili paing ra tang khamangli khalai mi pingna ga sa khi khamakan khana ot chi masalo chiwi mahudliwa chipingji ko holi khuishok thulu jindabe tang khamangli sadak le ot sakpaji makhamsung ot sakpaji thumli tadi yang la pam lo bamni la ko holi khuishok lo jinwa yang no ji yon haide ji hi phong mi lo ji sane wai thumni Paul Ephesians chapter 5 jili hang dakhli baji ba chani thun Titus chapter 1 verse 9 jili la khang tam san holding fast the faithful word as he has been taught that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict hang dakhli baba nawi khamashunga nana tamkhui khaya nana sakhui khaya khamashunga doctrine jena nga taida chattak lai bingjili hang mathinlo kaji tuine itumna Titus chapter 1 verse 9 jili la khang tam san sambang da khlai he hang se jikwa New Testament hili larik makkuda shini chang da khlai hili makkuda tharukwa makhamashunga tamgajthei wrong teachings wrong doctrines jang hibing hili warning ga sawi tui chang sarbapam jini ji china ghang baba ithum hila nguida tamjithei da khlaiya nguida jatta khlai bing hili thumna warn sagi jini kiji bahi ithumni theng sage jang chiwaina ya viewers pin thumni hangai mili bichar masalu ji tu he thum mahangse nana mili bichar masalo da hangai ka ban nala mili bichar sa tak len nana ili bichar masalo da hanga ka wa nala ili bichar sa khainu wa chena bichar masa tha thalo de thumni bible lik hang mani ni ka bichar sa kha masung da bichar salu jini